nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 2 Gashyantare 2026 twongeye kugaruka muri studio rero mu makuru agezweho by'umwihariko abadukurikiranye mu bice bigiye bitandukanye hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mbanza kubasuza ari nako mbifuriza kugubwa neza ubwo ni kuba ari mu gihugu cy'u Burundi niko bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye muherereye mbifuriza kugubwa neza tugarutse no muri studio tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri uyu munota ku mwuzo wa mbere reka nkubwire ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwerekana ko bashoboye ndetse kandi mu by'ukuri kugeza uyu munsi ibyo barimo babizi kubera iki kubera yuko umutwe wa 23 waba wamaze kugenda wirukanwa mu bice bigiye bitandukanye hano mu Minembwe birimo ibice byinshi cyane byagiye bifatwa ndetse bivugwa ko harimo na centre ya Minembwe ikibuga cy'indege ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byaba byamaze kugira mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byirukanwemo abarimo twirwanaho ndetse n'umutwe wa M23 President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko aya makuru yashyizwe kuri ku rubuga rwa Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje urugendo rwe mu gukorana cyangwa se mu guteza imbere ububanyi n'amahanga ndetse n'inyungu ziturukamo ni muri urwo rwego amakuru atugera avuga ko hari amasezerano agiye gusinywana na Repubulika ya Demokarasi agiye gusinywana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu agamije iterambere turareba mu butumwa bwashyizwe ku mbuga za President Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na byumwihariko kuri Presidence y'iki gihugu turareba ibyo ari byo kunyarukira no ku yandi makuru agiye atandukanye kubikomeje kugenda bimenyekana kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri uyu munsi turebe ibyo ari byo ngira ngo murabizi ko tuba tubafitiye ingingo nyinshi cyane tugenda tugarukaho Doha mu biganiro bishya hagati ya Kinshasa na FC23 byongeye gusubukurwa ni mu gihe kandi kugeza uyu munsi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ubufatanye mu gufata mu mugongo abaguriwe n'ikirombe cya Rubaya muri teritwari ya Masisi cyagenzurwaga n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 M23 ngo bo niba byumva neza uburyo Kinshasa yaba yavuze gutyo turaza kugenda tubigarukaho turebe uko byifashe ariko mu nyemerere n'ubundi nk'ibisanzwe aya makuru tuyari ku mirwano yaba ikomeje kujya mbere hano ngaha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026 imirwano yari yumvikanye nanone mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'ifatwa rya Poezero biravugwa ko ubu ngubu ibice bikomeje gusatirirwa ari mu Minembwe aho byaje no kurangira bivuga ko mu by'ukuri imirwano yari yabaye tariki 31 yari yaseze 23 mu by'ukuri isubijwe inyuma umutwe watwirwaneho utakaza abarwanyi bagera kuri 20 Lieutenant Colonel Marcus K akaba yemeje amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba mu by'ukuri bahangana n'izi nyeshyamba ibi kandi biravugwa mu gihe mu by'ukuri byemezwa ko ku munsi w'ejo Minembwe by'umwihariko ibice byari bisanzwe bizwimo inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho byiriwe bigaragaramo drones izi drone rero ngo zikaba zarakoraga ibirimo ubugenzuzi bwo gukontorora ndetse no kumenya neza ahari ibirindiro nyine mu by'ukuri by'izinyeshyamba z'umutwe wa 23 bikavuga ko byaje kurangira ku munsi w'ejo Mikenge yarafashwe ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye ari nako bimeze mu misozi yo muri Fizi nkuko amakuru arushaho kugenda atugeraho aravuga ko intsinzi yo yakomeje kugenda yegukanwa mw'abantu mwe n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intsinzi guverinoma irimo iratura cyangwa se irimo iravuga ko
yitura abaturage mu rwego rwo kubagarura umutekano n'amahoro nyuma y'ifatwa rya Mikenge centre. Biravuga ko axe Karingi Minembwe, axe Kakenge Minembwe, utu duce natwo turi strategique kugeza kuri ubu ngubu turimo turagenda mu by'ukuri dusatirwa kandi dukontororwa kabisa n'abarimo mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Congo. Mu rugendo rero rwa M23 rwerekezaga Uvira, Fizi ndetse n'ahandi, bigaragara ko ruragenda ruhagarikwa. Ni mu gihe ahubwo kuri ubu ngubu mu bigaragara igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyo gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibice byari byarigaruwe n'inyeshyamba byongere gusubizwa mu maboko y'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uwo bita Sematama uvugira Twirwaneho ku munsi w'ejo yemeje ko bagabweho ibitero na drone ndetse n'intwaro ziremereye cyane mu itsinda ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo yose, bakavuga ko abarimo FDNB, FARDC ndetse na Wazalendo baje kugaba ibitero rero kuri iri tsinda ry'inyeshyamba nk'uko byashyizwe hanze mu itangazo ry'uyu mutwe. Gusa nk'uko bigaragara kugeza kuri ubu ngubu imirwano irimo iraba, ni imirwano yongeye kugaragaramo imbaraga ndetse n'ubushobozi bukomeye cyane. Ibi bikerekana mu by'ukuri imirimo mishya yo kwita ku kugaruza ibice byari byarafashwe n'inyeshyamba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho ngaho rero ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ku makuru yihutirwa cyane ari guturuka muri bice, nakubwiye ko kandi Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje ibikorwa byo gushaka iterambere ndetse n'ubukungu bw'igihugu. Ni muri urwo rwego kuri uyu wa 2 Gashyantare Abu Dhabi hagiye gusinywa amasezerano akomeye y'amateka. Ni amasezerano rwose navuga ko ahambaye mu bufatanye mu by'ubukungu hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bagiye gusinyana aya masezerano. Uyu muhango wo gusinya aya masezerano urabera mu ngoro y'umukuru w'igihugu Kasar Al-Watani. Ni amasezerano yitabiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan hamwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi. Amasezerano yasinwe, amasezerano rusange y'ubufatanye mu by'ubukungu agamije gushyira mu bikorwa ingamba za Repubulika Demokarasi ya Congo zo kwagura ndetse no gutandukanya abafatanyabikorwa bayo ndetse no guhindura kunoza ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo nk'uko byanamaze kugaragazwa na perezidansi ye n'ibiro by'umukuru w'igihugu nyine, bemeje ko Felix Tshisekedi Tshilombo yanamaze kugera aho mu by'ukuri hano muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ahagomba gusinyirwa aya masezerano mu kwitegura gushyira umukono kuri izi nyandiko rero zigamije imikoranire hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'izi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bimwe mu bihugu biteye imbere ndetse kugeza uyu munsi birimo biragenda byaguka mu iterambere uko bwije n'uko bukeye nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Uyu munsi rero tariki 2 z'ukwezi kwa 2 nibwo haza gushyirwaho umukono kuri izi nyandiko nk'uko amakuru rero yaje gushyirwa hanze. Hari byinshi byitezwe cyangwa se bitegerejwe nk'uko bigaragara, hari byinshi cyane bitegerejwe muri izi nyandiko zigiye kuba zabaho cyangwa se muri amasezerano agiye kuba yasinywa kuho azageza cyangwa se ku azaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ko bizagira ingaruka zikomeye cyane mu iterambere rya Repubulika Demokarasi ya Congo. Abandi bati igihe kirageze noneho ngo tubone Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itera imbere. Ni byinshi rero byagiye byitegwa muri aya masezerano nk'uko byagaragaye. Mbere gato yuko Felix Tshisekedi Tshilombo ibiro by'umukuru w'igihugu cye bishyira hanze inyandiko, amakuru yavugaga ko Repubulika Demokarasi ya Congo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Emirates Arabic Units bagiye gutangira gusinya kuri uyu wa mbere Abu Dhabi amasezerano yiswe amasezerano rusange y'ubufatanye mu by'ubukungu nyuma y'imyaka 2 y'imishyikirano nk'uko byatangajwe inzego za Leta ya Congo. Umuhango wo gusinya aya masezerano
ugomba kubera mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ndetse ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni amasezerano agamije gushyiraho urwego rufatika rw'ivunjisha n'ubucuruzi mu nzego zitandukanye zifitiye impande zombi akamaro, kandi igakurikiza ingamba za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo kwagura ndetse no gutandukanya abafatanyabikorwa mu by'ubukungu. Perezida Tshisekedi aherekejwe n'abaminisitiri batandukanye, ndetse birateganywa kandi ko agomba kugenzura isinywa ry'amasezerano na protokole atandukanye, by'umwihariko mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari bamwe mu isoko cyangwa se mu masoko akomeye ajyamo zahabu zicukurwa mu buryo bwa magendo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ikifuza kugirana na Abu Dhabi ubufatanye bufatika muri uwo mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo noneho hakumirwe cyangwa se habeho ingamba zo guhagarika ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro ajyayo mu buryo bunyuranyije amategeko, ajyayo mu buryo bwiza. Kuva yafata ubutegetsi 2019, Perezida Felix Tshisekedi yashyize imbaraga mu gushimangira umubano wa diplomasi n'ubukungu hagati ya leta ye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho ahora azisura kenshi. Ibihugu byombi birashaka kwagura ubufatanye mu nzego nyinshi. Mu kwezi k'Ugushyingo 2025, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye Kinshasa Minisitiri wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Sakoti Al Nahyan, bagirana ibiganiro byibanze ku mabuye y'agaciro, kurwanya iyezandonke ndetse n'inkunga y'iterabwoba, ndetse no ku bufatanye hagati ya za banki nkuru z'ibihugu byombi. Ibiganiro byabo byagarutse kandi ku gusoza amasezerano y'ubucuruzi budafite imipaka, free exchange. Banagaragaza ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwazamutse 27% hagati mu 2023 na 2025 nk'uko byatangajwe n'inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanavuzwe kandi gutegura ihuriro ry'ubukungu Emirates RDC rigamije gushishikariza ishoramari n'inkunga z'imishinga. Ubufatanye buteganyijwe bukubiyemo imishinga remezo irimo kwemeza amasezerano ajyanye n'ingendo zo mu kirere, kubaka ibyambu bibiri byo ku butaka ports n'imihanda iri mu murongo wa Lobito, bikazashyirwa mu bikorwa n'itsinda Abu Dhabi Ports, ndetse n'ishoramari ryatangajwe mu byambu bya Matadi ndetse na Boma. Hanavuzwe kandi ubufatanye hagati y'ikigo cyigisha diplomasi cya Anwar Glash n'ishuri rya diplomasi rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa Nyakanga 2023, Perezida Tshisekedi yari yishimiye isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa z'abangaba baturutse nyine muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, zari ziyobowe n'umuminisitiri w'igihugu ajyanye no gucukura amabuye y'agaciro afatanya na sosiyete ajyanye no gucukura amabuye y'agaciro, habayeho gufatanya na sosiyete y'ubucukuzi bwa zahabu ya Kivu ndetse na Minema Sakima. Uwo mushinga ubarirwa agaciro karenga miliyari 2.9 z'amadolari y'Amerika, ukazashyiraho ibirombe byinshi bya kijyambere ndetse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine, bikabasha kuba byakora byibuze ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bukaba noneho bwakorwa mu buryo bwiza kandi bwa kinyamwuga, bitagira ingaruka nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho nk'ubu ngubu mu minsi ishize mu byagaragaye Rubaya ahacukurwa 15% bya kurota yose igemurwa ku isi, byagaragaye ko abacukuzi b'amabuye y'agaciro plutôt basaga 200 bose baherutse kuburira ubuzima bwabo muri ibi mu mpanuka cyangwa se mu byo twakwita ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budateye imbere. Byatumye rero inkangu yabayeho nyuma y'imvura nyinshi yarahitanye aba bantu bose nk'uko ubyumva, bagera kuri 200. Rero ngo akaba ari bimwe mu bigomba kuba byakosorwa kugira ngo igisubizo kibashe kuboneka nk'uko bigaragara ku ruhande mu by'ukuri rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse mu yandi makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu, nk'uko bigaragara,
ni ibiganiro hagati y'umutwe wa 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 bongeye guhurira i Doha mu biganiro bishya by'amahoro. Ni ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 bikomeje kubera i Doha biyobowe n'igihugu cya Qatar, ariko inzira iganisha ku masezerano ya nyuma iracyari ndende. Intumwa z'impande zombi zirahari nkuko byatangajwe n'uyu mutwe wa politike n'igisirikare. Ibiganiro biri kugenda neza, ariko nanone bemera ko bitararangira mu masezerano 8 ateganyijwe agomba gushyira hamwe. Amasezerano ya nyuma 2 gusa niyo amaze gusinywa mu mezi 3. Irivuga irekurwa ry'imfungwa ryasinywe ku itariki 14 Nzeri, rivuga ku kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge ryasinywe ku itariki 14 Ukwakira. Icyakora amasezerano yombi ntaratangira gushyirwa mu bikorwa. Imfungwa ntizirarekurwa kandi komisiyo ihuriye yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge yateranye rimwe gusa mu nama yo kumenyana, aho bamwe mu barebwa n'iyo komisiyo batitabiriye. Andi masezerano asigaye afatwa nk'akomeye cyane kuganirwaho bitewe n'uko akubiyemo ibibazo byoroshye gutera impaka bya politike ndetse n'umutekano nk'uko bigaragazwa. Ku itariki 15 Ugushyingo 2025 impande zombi zari zasinye i Doha amasezerano rusange mashya y'amahoro agaragazwa nk'inzira ngenderwaho igamije gufungura inzira y'umuti wuzuye w'iki kibazo, ariko atahise ahagarika imirwano. Amerika ivuga ko hagomba gushyirwaho uburyo buhuza gushishikariza kubahiriza amasezerano n'ibihano bigenewe abayibangamira. Ati gushyiraho uburyo buhuza gushishikariza kubahiriza amasezerano n'ibihano bigenewe abayabangamira. Ubwo ni amasezerano gushishikariza u Rwanda gutanga ibisabwa by'umutekano cyangwa by'ubutabera ku bagize FDLR bakiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagamijwe kubacyura ku bushake, gutera inkunga mu bya tekinike n'ibikoresho inzego zishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, gutera inkunga MONUSCO mu bushobozi bw'amafaranga ndetse n'ubuhanga kugira ngo irusheho kurinda abasivile no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano, gukomeza gushyigikira ubuhuza bwa Qatar hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC/M23. Ibyo byose ni bimwe mu bivugwa ndetse n'ibigarukwaho rwose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byo babona ko bigomba kuba byashyirwaho. Ati igitutu cya diplomasi kigomba gukomeza, hakifashishwa ubugenzuzi ndetse n'isuzuma, gushyiraho uburyo buhuza ndetse n'ibihano bishobora kugenerwa abadashyira mu bikorwa amasezerano. Ku gihugu cya Qatar hari gufasha kongera gutangiza ibiganiro by'amahoro bya Doha byari byarahagaze. Ubwo ni mu kwezi kwa mbere. Hari gushyigikira imikoranire ikomeye hagati y'inzira za Washington ndetse na Doha. Hari gutera inkunga mekanizmu ihuriweho yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Qatar nayo yagerageje kugira icyo ikora ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu muryango washyizeho gushyiraho urwego rwemewe rugaragaza neza uko inzira ya Washington na Doha zihuzuzanya, ari nabyo bikubiye muri iyi raporo mwumva turimo turagira iki, turimo turabagezaho. Iyi raporo mwumva turimo turabagezaho ni umusaruro w'uru rwego rwemewe rugaragaza neza uko inzira ya Washington na Doha zuzuzanya rwashyizweho. Hari uguhuza ndetse no gutunganya neza imikorere y'ubuhuza n'inzobere. Hari ugusobanura ku mugaragaro uruhare rw'ibiganiro bya perezida wa Angola kugira ngo hatabaho kwitiranya inzira z'ubuhuza. Ibyo byabayeho gushakira inkunga ihoraho inzego z'ubuhuza z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zitishingikirije ku baterankunga bo hanze. Urumva ko nyine ni byinshi byagerageje gukorwa mu kwezi kwa mbere ndetse hari byatanze umusaruro, ariko kandi hari n'ibikitegerejwe, harimo nk'ibihano ku bihugu bitagiye byubahiriza, ku ruhande rutagiye rwubahiriza ibyagiye bisabwa. Ibihano bishobora kuba byafatwa nko kuba nanone hari ibikibangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Doha ndetse na Washington. Imirwano cyakomeje. Ikindi ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda nizakuweho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yashenya burundu FDLR. Ni mu gihe itsinda ry'impuguke n'abashakashatsi ndetse n'abahanga ryashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ryo bigaragara ko ryakoze akazi karyo neza, ndetse batangiye neza rwose ishyirwa mu bikorwa
ry'akazi bari basabwe. Reka tunasuzume turebe hagati aho ngaho n'irindi tangazo rikomeye cyane ryashyizwe hanze n'abo muri Twirwaneho, ariko unyemereye gato mbere yuko dusuzuma ibikubiye muri iyi raporo, reka tubanze turebe aya makuru avuga kuri drone, turebe nyine icyo leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze. Colonel Marcus K hari ibyo yatangaje, hanyuma nitumara kubireba turareba ese nyuma y'uko Colonel Marcus K atangaje amakuru, iyi mitwe y'inyeshyamba yo 23 ndetse na Twirwaneho uyu Colonel Kamasa Ndakiza Welcome bavuze iki, uyu nguyu se Lawrence Kanyuka bo bavuze iki? Reka tubanze twirebere ibyavuzwe na Colonel Marcus K. Uyu yavuze ko ingabo za FRDC zasenye cyangwa se zarashe drone enye z'intambara hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani. Ibi ngo byakozwe, ibi yabivuze ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare, ariko ngo iki gikorwa cyo gushyira hasi drone enye nubwo byamenyekanye ku munsi w'ejo mu masaha y'ikigoroba, ngo ubundi byakozwe kuwa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa Mutarama 2026. Colonel Marcus K Lieutenant Colonel Marcus K ati ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC zashyize hasi kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama drone enye z'intambara zo mu bwoko bwa kamikaze zari ziri mu kirere ku ntera kilometero zigera ku 10 uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Gambongoka. Ntago ari kilometero 10 uvuye hasi ugera hejuru, ahubwo kilometero 10 uvuye kuri kibuga cy'indege gerereye hano muri Kisangani ahitwa Gambongoka mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Niho rero izi drone z'inyeshyamba zo mu mutwe 23 zahise zishyirwa hasi. Nkuko amakuru aturuka mu baturage abivuga, ngo hari indi drone ya gatanu yaguye hafi y'umuhanda w'ikibuga cy'indege, ariko nta byangiritse ndetse nta n'ikibazo yateje, nayo yarahanuwe rero hano. Aya makuru akomeza avuga ko iri terabwoba rishobora kuba ryaraturutse ku nyeshyamba za FCM23 zifatanyije nabo bafatanya, ndetse umuvugizi w'ingabo za FRDC w'agateganyo ariko Lieutenant Colonel Marcus K yavuze ko itangazo ryemewe ry'ingabo riza gutangwa uyu munsi kuri uyu wa mbere rikaza kuba risobanura birambuye iby'iki gikorwa ndetse iby'iyi operation nyine yakozwe. Muze kuba hafi tuze kubasha mu by'ukuri kubana dukurikirane neza uko byagenze cyangwa se byagendekeye izi drone kugira ngo zishyirwe hasi ku butaka. Nyemera noneho tukiva ku byavuzwe na Lieutenant Colonel Marcus K, duhite tunanyarukira ku itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2026 n'abaturage mu by'ukuri bakaba baryeretswe. Ntabwo ari itangazamakuru gusa nyine, iyo bivuze ngo rigenewe itangazamakuru ni buri umwe ari wese. Ryashyizwe hanze rero n'abo muri Twirwaneho uwitwa Kamasa Ndakize, nababwiye ko ari we waje, Colonel Kamasa Ndakize uzwi ku izina rya Welcome cyane, niwe waje gushyira hanze rero iyi nyandiko. Ati nyuma y'uko M23 ngo ivuye mu mujyi wa Uvira, abaturage bari murembwe bari kuba mu bihe bikomeye cyane by'ibitero bikaze by'indege zitagira abapilote, drones ndetse n'indege z'intambara Sukhoi z'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC. Uyu mutwe wa Twirwaneho ngo uvuga ko nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira washyize hanze inyandiko ivuga ko ngo abaturage baba babangamiwe n'ibitero biri gukorwa byo guhagarika mu by'ukuri izi nyeshyamba.